Abana ni umugisha ku babyemera, ariko bikaryoha kurushaho iyo mu bufite harimo ibitsina byombi. Yewe no mu Kinyarwanda ushinze urugo bamwifuriza kuzabyara hungu na kobwa. Gusa ibi byari bigiye kubera umugani umuryango umwe wo muri Ekoze wari umaze kubyara abahungu bagera ku 10 nta mukobwa n'umwe. Gusa Imana yarabarebye irabitegereza maze ihitamo kubashumbusha ibaha n'agakobwa, maze aka gakobwa kaba ka 11 uyu muryango wungutse mu bana ufite. Umugore yitwa Lexi naho umugabo yitwa David. N'Abongereza. Tariki 27 Kanama muri uyu mwaka nibwo inkuru nziza yageze muri uyu muryango. Nyina w'uyu mwana ngo yabanje kugira ngo ni umuhungu nk'uko bisanzwe, ariko agahungu ke gato gafite imyaka 16 niko kaje kumubwira ko ari umukobwa bungutse, maze kuva ubwo ibyishimo bitaha mu muryango. Benshi bakeka ko uyu muryango ngo kuba ufite abana benshi ukaba ukomeje no kubyara ari ukuba wifuza gufashwa n'abagira neza. Gusa uyu muryango urabihakana. Ise w'aba bana ngo arifashije bihagije ku buryo ngo nta bufasha akeneye nubwo budasiba kuza. Imbere y'umuryango w'uyu muryango haba hari imiguru igera kuri 40 yo kwambara usanga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo ngo bakeneye gutembera, ise w'umwana akora amaturo 2 kugira ngo abashe kubageza aho batembereye nta usigaye, kubera ko ngo umugore atazi gutwara imodoka. Litiro 50 z'amata, amapaki 100 y'amafiriti, pome 30, imineke 25 n'ibiro 2 by'ubugari ngo nibyo uyu muryango ukoresha mu cyumweru kugira ngo ubeho. Uru ruhinja rushya uyu muryango uherutse kwibaruka wahisemo kuruha izina rya Cameron mu rwego rwo guha icyubahiro umukinnyi wa filime witwaga Cameron Diaz. Simeon Muhumuza, One Nation Radio. Nabyo bibaho.